इंडियन ट्रक्स के ब्रापा जदी कामृत महोत्सव पे नेशनल फ्लैग इन एवरी हाउस बजाय में कतलन पन पाई पाई चेकलो नि पाई क्रेनियर नि अमरेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी लोंग आजादी कामृत महोत्सव लापेन नेशनल फ्लैग इन एवरी हाउस पाथी पीएन पंसी मोथादे बीएलपी स्कूल एमई स्कूल लापेन आईसीडीएस चेलांग पेच नेशनल फ्लैग इन एवरी हाउस पु कतलन पन एलपी स्कूल हेडमास्टर टीचर सारेवादेश कुमार चौहान लापेन असिस्टेंट टीचर रंजित चौहान एमई स्कूल हेडमास्टर सुरेश क्रो लापेन एमई स्कूल आलोंग थान बांगातुम लापेन ICDS athan bang ropali rong parpelang itu mencepatir pi ponsi national flag and every house wajai make logo chale sumar tuma pan than pachini pon amreng pen edverson timung Loti Kimi Karbi Anglong भारत माता की वंदे वंदे Harlongbi Wilongbi College along Chief Minister Institutional Plantation Program ke pamanpon pai pai cheklo ne pai krehniar ni lakhain koratok dwarbagori MSC constituency ang kangpi Daithor Police Station ke parlo Harlongbi Wilongbi College along Chief Minister Institutional Plantation Program ke pamanpon Labangso Chief Minister Institutional Plantation Program ke pamanpon along Alia Mana Peng Pen Kachatong Dun Lake Daithor High School Principal Nilmar Saikia Daithor VDP President Anderson Singer Daithor Harlongbi Wilongbi College Principal Yunali Ronghangpi Lapen Daithor Harlongbi Wilongbi Stabatum Anchatong Dunpen Lapen ke Thingpi Rong Ea Prang Koson si Thingpi Rong ki Inengji Mapu Mensing Terang Pen Chitanji Mumpadopan Bangsa PC student atang pan thingpi rong inut along ben rong nya thingpi krimpe ponlo Lapen ke Daithor High School Principal Nirmal Saikia stame thingpi rong epon Lapen lapu Daithor Harlongbi Wilongbi College Principal Yunali Rongapi pen phirang ke theno chathantu nating ke Nirtum staff kotarabang nang piason de mesenji athema staff atum Halloween pen tado lasi kotarabang ke prabjen pen nang piason de mesenji pusi ningje pon Lapen ke kotar kawi pen ajo ke do katha kasik sakthi tan khangjang lo puse Principal pen Karbi Anglong Thomas Council Education yem Richards tok befan chuning ridon Lapen college ke rabang ke nonaki misi nang pipon po pusi local yem pen ningje pon puta Principal Yunali Roangpi pen than pon tu lapen ke office along ke nang ja sona mung ke don ke local yem Richards tok ben pin por ta pipajer mung lo puta Principal Yunali Roangpi pen than pon Kaziranga pen Thomson Terang Loti Kimi Karbi Anglong This program indeed is a very good one and a very good initiative that the Chief Minister has initiated, and we are glad that we are organizing this program today in our college. And I would also like to thank our guests, A. Signer and Saikia sir, for gracing today's program. I would also like to thank all my colleagues for your presence, as well as all the students for being present here for this program. Lastly, I would like to thank each and every one of you. And then before
dispersing, I would like to request all the students and staffs to go in front of the main college building to have a photo session. Thank you very much for your valuable time, everyone. Thank you. একদম সায়েন্টিস্টে কৈছে যে পলুৱেশ্যনটো কোন হৈছে আমাৰ নিয়াৰেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী যেতিয়াৰ পৰা নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ইয়াত এষ্টাব্লিছ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নিয়াৰেষ্ট এলেকাত মানুহৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈছে আমি আগতে কেঞ্চাৰ বেমাৰ কি তেনেকৈ নাজানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া প্ৰায়বিলাক যিবিলাক লং টাইমত বেমাৰ হৈ থকা মানুহ তেওঁলোকৰ শৰীৰত কেইদিনমানৰ পাছতে কেঞ্চাৰ বেমাৰ উৎপন্ন হৈছে কিয় হৈছে পলুৱেশ্যন এই ছাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে কি কি গেছবিলাক তাৰ পৰা ওলাইছে আৰু সেই গেছবিলাক অকল গছ গছনিয়েহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আমি মানুহে নোৱাৰোঁ বৈজ্ঞানিকে তাৰ কোনো প্ৰতিকাৰ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাক লাগে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী সুন্দৰ গছেৰে ভৰা পৃথিৱী আজি আমাৰ গৰম উঠিছে very hot day. আমি ক'ত গৈছোঁ Lalu ni tentang langsung kan sekarang government atau something sekarang si chief minister program si launch law chief minister institutional plantation program masih langsung program alam bang Karbi Anglong lang sekarang ni kau tu college bang lempong lo langsung tak kasih ni itu college sekarang ni aku ni alam kan si lawa kita website long sekarang ni restart lo tapi langsung program lang sekarang ni jadi tu upload nanti, lalu pasal ni tu student, tapi dark staff, kibuan, kita longverji, tapi dark locality, kita ni kita cuba lagi kita cuba tu, lah longverji, jadi tu program kita cuci, jadi tu claim lo, lalu dark ni tu staff kan, kita ni ini dah staff kan, rom ni yang tinggi bangke, ikon dek nak tu, lalu ikon dek kan kita ni lalu tinggi kan. Kelang nanti layan kami alam praksi dulu. Tapi student apa sih kami ini tu kita lo di rong ki konten. Kami kan sih lasu college lo di tiga bangke. Tapi lang kami lepas kalau na ponji kan sih hukum pilo. Lasu program ke chief minister aman kidu chief minister Himanta bisa sama kami dari Presidensi juga dalam Julai ceklukan 15 Agustus anke petang ko nanti kasi dulu masih sana kasih ni so program bangke pin kacu belong tante nanglitum pineng si keceng mat tuneng mat la puson so program ke en do mat tante madam ini tu timpi orang bangke kidam tangan yang kan keceng so polis kiseng kan kan ta ikon gomlo sitame nanglitum teglong lo bi la pensilong janong da rongalu kiju jam ban jo ini si ini tu mesti kami aku tu macam piban kelang lah nak ni cuma semua tu semua bah staff mesti idet kan lahai bi tapi macam nyong bang upat pikan jam ko si dak lahai chula piti tapi ringre tapi kata kita NGO tu mesti kami ilo ni tu mesti kami tangwan dah ilo tapi ni tu aku college boy tu mesti kami orang mesti kami nam konulo mesti kami Mana tak pun tidak itu solo. Lalu pining bang, dah lagi kecil itu dulu. Tante madam, ini tu ladak 26 nong Dwarbury along kihai dun EM non hejong kelong education EM kihai Richard Togbi ladak nang ci humri luma tante aku kupini nang li tumhan lason college along kitor di puphi mungkin college kita kinang gitu. Cuma dan ni cuma college long
problem itu kene abang ke classroom problem. Classroom. Ini tunda higher secondary kado TBC kado non ka student enrollment dokter HS first year tunda non 120 non admission kuri pom la. Masih whole ka chijang je section le bahar nan ka classroom ave. Ise classroom problem bang ke ko se Karbi Anglong autonomous council li tuning relo ye separate building bang ke non pun te project penang section sonte mesani attendance tunda student enrollment TBC same higher secondary same classroom bang guru epic tele tum kapre TBC nong same section subject pene ki kumu bang jam do se classroom ke arrange nang ka kelang so la possible tum classroom la pen separate educational building kali pulite non la ke bopoma first floor bang nang patanti posente mesani apen aku itu staff quarter se kami ave adema ke undu mas staff quarter se dak locality tangong lebe kamasi kai hilu kan se me staff kumlang lo lang ke do ke thak pan quarter 6 sakti nonta isive hostel gal hostel hundo kazirong hanti gal hostel ladak asu smart kun ke do din se lang tum kan se me isive arum lo se bangini kalau so staff tum kan se me padulo so tum kan staff ko se me isive quarter along se dak bangini bang kon se job ko se staff quarter bang kilang sok lo kapenan pas se me boy hostel gal hostel bang ti sonte mesenji atima ke ong student ke dalamara site pen apen ko giriri pen loving pen ke bang se kami lapen aku isi bang ke lailo library se takinan so atima smartum hai class ende pen for free of period se kami library ka pu idan jukan adi mave library reading room se kami ave se separate library room se kami bas separate library building se kami akinan so tante madam la ilitum local education long that pen la bangso college halong bi college long batai alo nang humri तो aku kelang nilitum alang education long that pen bangke apolon hiti ini baksi bola alang list kami mitang office chamber long kam ke klem nangi lai kapre schedule busy uta hailang lasi nangke humri bangke non pini an bangke banglong lelang sita nilitum governing body meeting duer lo apen ada teaching by long lo angton alaman ka alang sekende klaim ponji tanglang cak bangke coro lo nali Karbi Anglong kang pitha la pison Mrs. Jumisan Mrs. Kipi pacurun